Kabakyatan kajing mi kajing ut ki katugani ki riupat ba ki balabu da kajing yai kerpat kabana kapor cakapor ki asosiasyon baper kaken hun kinong jungok kai pertai ki seng bahalang ki seng baper ki layakhi ki layami syakmat na kabenta kajing long jingman jong kasurok kabayamenta kala long usop dung jong ki pat ba kathan Hakum kani kapor nakaliang kabor sarkar kabalayalam da usap divisional officer jong kapenusla subdivision haringkat u video kapenusla sin RD block u officer in charge jong kapenusla police station ki officer jong ka company NHIDCL ki sodar ki rangbak shnong ki balaya tengku jing ki nong tray jong ka PWD u additional commissioner ki kontraktor bat ka NPYF penusla block bat haringkat ka jingadon langru ubak krik lengkoi kini kila lej hiar jurip jaka-jaka kabala dekut ke surok kata harum laj lengkot bat silen teru ke surok kila yo ban lej jurip nadu laj lengkot hadu mauli kene kejing lej jurip kala day nin kesngi ka arpui tarik unaitung arajara penriu bat chua kejing jurip kila yo ban syong da kejing alang kababan ya keli pertau hakabayade bat kejing long jingman ke surok baka company nadu baka pentre ya kate ke surok kala long ke baslem bat naka ikadau kila ya thuet hakate kejing alang Katkum ke jurip kebalalap da usap divisional officer uba kota Muarjeri lempat kiwe de kilalap basibun ki aka ki baka company ka bapentre ya kasrok kila ya ka ke bom syam lapen hun ya ki pajba Kawai ke jing bom ketak setia lashi benai menta ya ke jaka ke bala dekut tat adu mene balawan jurip da ka kenhun jong ka sarkar lempat kiwe ke bala pelong ya OSDO ke penusla subdivision ban kham tangon ya ke company halor ke jing shu i lengkrang ya ke kendau ke bala deputy bat bu silenter ke surong nalor ke surok ke bala kim lupa ke company kadang kentem da ka kendau ke bala pensalia ya upat ba bat wanra ru ke jing ma kham tam haki benta jong ka lai lengkot hadu mauli ke bala juka dum lo na kapor syakapor Usap divisional officer halor kane ula betha mardor ban penkhut ya kisurok kenang ban kam shngan hakalik kawan upaj ba lamaham do ya kejing bret kendau ku ban nasalor kasurok kabala pen I hang ne bakala dei mar persya bat kesnong masar kane kejing lek kala ruban abjing ma na kesnong ka basyarum na kasurong kajing betha ruban ot surok kloino ban pentikna syakaban mentoi upaj ba Layok sengau bakaladon kejing maham lada ka company kam simlale halor kane la benchet ya kejing kit kli halor jongka namar la jubtha baka company kan a kejing syakri ka babaha bat ka baklan ndrai kumbala pau imat ka company kampus haba keren usap divisional officer jong penusla ulaong ba arsngi haban up ya ka kaiphat jong ka company halor kejing betha ot surok basipor hagi benta jong kejing tukut ka surong balada ka company kam simlala ban le haban ya daki kendon an bat nalor kane hadin ke jingjurim lapen mi no daka hukum ke batikna banadu lasai kasngi ke arpu artarik unaitung arjar penriu on syalut khot yaki kalirit ban yaj tat hadu shpau beje men mit on khang no yaki hadu san beje men step kajing ban benia nakaliang kani ke channel yo don kejing sungtu bakla ba kejing pelat kelut yaki kalirit kan dei na kasurok ubak krik lengkhoi na lat kan sau nong thamai tli yo mauyong bat peleng ba ha kasurok ba halat lengkot kumban chu benrap lem na kejing sngau jong ubabun ubalang kejing sngongu ka bakrau kalami bat kalit syakite gishnong bat sya utrai ka jaka ubak krik lengkhoi ubala syak mon snguba lem ban ya ki kali bat kane kalalong kejing serdep lem upaj ba ya kathan penuslah ibarak away Kasih, agenda apa nengkong hi keren kalau hak wedi betul ke diversion. Kalau dan gajing ut jing nam naki business houses hakal yang naka than penusla tam kibaran niki homestay, iki resort, iki dukan, iki yo ki hat city. Kata naka niki gajing khang kali jongi zaman ta dengi sya pang hadu shpobuji mestap shpobuji hadu saw ka khang. Nah, kita ban island kontraktor bikin tray NHIDCL bikin le ya kam construction mungkin maramat ini surok ini ni layar lang tasnya kecing dan lang jong kini ki company ka NHIDCL kontraktor piludi kirang ba sinong di sodar lang ini kathan ba ya kan ka restriction kepada traffic movement ngin pelat no barok sisni nakala nakaniga diversion road ya menta kata kalau ngarai Bangladesh mentasi di ingin seperti ka order kepada apa baik barok kintip ba ka traffic movement barok sisi kandan nak mentag LMD nak menta ki commercial vehicle ki bakam ya katu ka restriction kanang don but ka restriction menmiet kanang ya idon
movement iki kali baro ini menit naduk show baji haduk san baji mesti patu kan nang yaine bat ngilawan page mentang asli hang ni ban yui ba hakano berukom ba ban batha ya ke company ya ka department bagi dan umno kila dai ban lino ya kaneka single lane access at least na kaneka national highway existing lani bakin sinano construct ya ka subway kanang ba ikali ki bahe bi barok sikata pengikang inyo baniai biang na kaneka national highway bat ngila ai por ya company mentasngi arsngi bun ai ka feasibility report ke jongku un submit ya ka office jong SDM penuslah bat hadin kata ngin se page pas sai ki ai ki ba ngin sa batha sya mat ibu nang ba ngila man weng ya kaneka jing ye si sundan ni ai por ya ngila ai arsngi bun ai ka feasibility report hadin kata ngin sa page pat kat nusngi un syempur ban yo ban lino ya kaneka surat by means of single lane access lane da ka construct ya ka subway baru kat ka ba ula tamba ngila ai uga timeline ngi ai shwa arsngi na mantag facility report ngin pek nang to syak masaki wei pat kiding ka iba kham teng e but ngi dadon kam ngin le ya ki proceeding kat kumga PNS 152 baru initiate against ya company lada kamla man le for biang te dadep nang ni ngin yelik pek tu saya ka inspection nadu nang ni la jing pat syadu semau mauli kadon ke jing ut jing nam jing ki kali ki bayat ki patpa ba ki jaka ki bahap ki landslide ka penlong syem jing e ki patpa ba ki yat kalong single lane tu namar ba company hadu mentaro umpat penkhoj gitu ki debris jong ki landslide te nginya lek pen le inspection ya kan ru inpek ka ai ka ba company ngila ai por ur arsngi hak bete pen khoj ki jaga ki bula pen khoj ki debris na ki landslide te dadep kami ngi sagi ngine lek sa joint inspection nang ni nal ikut hadu ki den ka te yaman tatang itahi bilang ya discuss te ki wiki course of action ini sedang berlangsung cepat it's not that we have not warned you and we have taken as a warning here mau pakai siapa kum warning kan bajia ini apa penting ni kan inside ni over the time rain the proper ke pakai dari slap air up Estamos escolhendo aqui kini mau belus please tamu undai je benda ni undai penkhoj kan terikam kat penkhoj Oh mesin habis buat mesin kini mar bateng teng don वो मशीन थोड़ा जरा करवा दीजिए यार जहाँ से भी जहाँ से अभी लोकेशन में भी वो इंश्योर यार ही ट्रेन भी बनाया ना वो क्लियर कर दीजिए ना ठीक dekat ni am kalau madang sa ni tôm xăm lại xì khanh áp sinh xăm rồi ni dia lah tu nak itu lah di sini kalau ini is this also acquired lah ni opda acquisition plan no ada mau Jadi tangka habis catai saja jogim dan yes
kata you bak kerja mah. कल पूरा मेरे को कंप्लायंस रिपोर्ट पूरा भेज दीजिए। प्रॉब्लम है सर, क्योंकि नीचे वाला जो अगर ये बता रहे हैं तो ऊपर से पूरा कंटिन्यू फिर ये है तो इसलिए ये थोड़ा सा स्टेबल करके रखा है सर। थोड़ा ये वो कर दो ना, थोड़ा टच कर दो उसको, हटा दो। आना पड़ेगा सर। और ये मशीन थोड़ा ज़्यादा वेटेड है प्रोटेक्शन भी वेदर इज अलाउइंग तो एटलीस्ट यू कि वो डेंजरस है ना ये फ्लोटिंग बुल्डर सब। हाँ ये वाला तो नहीं आएगा सर, अभी बहुत अंदर तक है। हम लोग ऊपर से एक बार मशीन भी लगाया जो कर सकता है ना वो करो ना। कई बला वाले इतने यू तू बमला तो ओके लीव इट। जो देखा है जो कर सकता है वो करो। ठीक है, ये वाला अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है सर, अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा ड्राई मौसम में ही कर पा सकते हैं सर। नहीं जो आप कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उसको हम अटेंड करेंगे। हाँ, थोड़ा पब्लिक के नज़र में थोड़ा सिक्योर होना चाहिए ना जब व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम दिस एरिया। Ay, hanay girit siya. जो पत्थर यहाँ से निकला है आप यहाँ बैरिकेशन बिल्कुल एकदम ये सोलर पूरा वर्टिकल सोलर भी हो रहा है। अलाउ यू डू this side so I think visibly you can see that it's not, I think to us laymen also we feel much secure you are in the position. Here उसके लिए प्रॉब्लम है। if you see this depth and this rock no, this is already like stabilized with sea but only ये तो कल ही हो जाएगा ये especially during this season. विंटर में अगर कोई काम करना है करो कोई बात नहीं, but you have to be very mindful of this stuff. Anything happen na then I think you will have to take responsibility. The entire stretch from here up to Mapapa ये वाला कितना चैनिंग चाहिए। ये सर ये 29,500 से 750। If anything happen here then I think nobody will spare. See, I'm telling and we are recording this also into this inspection. You have to be very vigilant. Shakib, from your side, I think you have to send some direction also to them, some instruction for ड्रेनेज का 2-3 कहीं ड्रेनेज का हर जगह पे कंटिन्यू रेन के ऊपर इसलिए हटा नहीं पाया था। don't say rain here. Even if this rain, आपके घर में अगर काम करे यार मिस्त्री अगर यहाँ वहाँ चीजें फेंकते हैं आपको कैसा लगता है? काम करो ढंग से करो ना। Story kayo PJ na sa very easy, it's very doable. ये तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है पता नहीं आप क्या कर ये तो लगभग ऊपर की तरफ इतना ये तो नहीं है कुछ सिस्टम दिख रहा है। फिर भी ये लूप है वो मिला के पूरा उसको बात क्लियर कीजिए। सर ये वाला सर ये तो रैम इधर बना के मशीन के ऊपर रखने का प्रोग्राम है, इसलिए इसको हटाया नहीं पता है। तो इसी को रैम बना के जो लूप नहीं हो रहा है ये करो रिमूव ऑल दिस क्लियर है नहीं ये क्यों। सर ये अभी थोड़ा सा रैम के लिए इसको छोड़ रखा था पहले इसलिए नहीं हटाया था। ये इसको रैम बनाएंगे सर ऊपर से तो मशीन ये लटक रहा है लूज बोल्डर। हाँ ये तो लूज उसको करके अपनी करेंगे सर पूरा तो नहीं खाली लूज। हाँ जहाँ पर जो दिख रहा है सर हैंगिंग है उसमें करेंगे।
तो यहाँ से शुरू कीजिए आपका, जब वो खत्म यहाँ से शुरू करो, क्लियर कीजिए। ठीक है। पहले अभी सर ये जो साइड वाला रेट हाँ। लेते हैं जो नॉर्मल जो ये है सर उसको जो 2 लेन पहले बना दीजिए। पहले वाला इतना तो नहीं चाहिए आपको, आपका रैम के लिए तो वहाँ हाँ से तो रैम के चाहिए लिए ना। आगे से थोड़ा चाहिए उसके तो जो पीछे से देखते हैं जहाँ जहाँ पे वो तो सिंगल लेन है उसको टूने वाला पहले उठा हाँ हाँ, यहाँ में तो 2 लेन कर सकते हैं, थोड़ा रैम के लिए रख दो, कोई बात ठीक नहीं। है सर। उसके बाद ये खाप खत्म होएगा, इसको भी क्लियर कर दो। विलेज है नीचे, गाँव वाले हैं। आप तो कोई ठीक है, नीचे इस एरिया में तो पूरा Berat nak bisa tapi mau. ड्रेनेज के लिए तो प्रोविजन करना है। ठीक है। हाँ ये तो हम लोग करेंगे सर। एक उधर का कुछ लीक किया है, एडजस्टिंग कल्वर्ट पीछे है, उसमें उस साइड का पानी का लीक कर दिया हम लोग ऊपर। और यहाँ का भी चैनलाइज यहाँ का कुछ हम लोग चैनलाइज करके आगे तक ही करेंगे सर इसको। Bakit? Bakit? Kasi ini kan ini lima ini ada kontraksi suku ini. Kandan का retaining wall provision करता है retaining wall. ये फाउंडेशन मिलेगा कि नहीं प्रॉब्लम है ना फाउंडेशन हमारे अलाइनमेंट तो उधर से है सर, उधर से है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। फाउंडेशन नहीं था। has to be here. हाँ ये सही। तो इधर इधर के लिए सर ये हम लोग रिटर्निंग वाल जो प्रोवाइड करेंगे, तो पानी तो बाकी इधर तक प्रोटेक्शन तो उधर से वाटर यहाँ से जाने से ही प्रॉब्लम है, ये एरोशन हो रहा है। तो ये वाटर को यहाँ पे फ्लो नहीं होने देंगे, तो इसका ये बाउंडिंग